Ki khubor ka bate si TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Dorbar Shnong Mawbah, kalalit ban Khang tala no e Dukan Ksiar, kebelatip kum ke New Oscar Jewelers, keberan hapo upur sam jaga Shnong Mawbah. Kadau belak Khang no, ia kani ke Dukan, kediban ajing seneng ya uturai Dukan, namar beulat Thied, ia ke Ksiar, kebaginong tu kelawan di hakani ke Dukan, klemekli banyak janai bah. Kumban cupan kan mau ba kani ke Dukan ke Thied, short score hakador pelajar sanspa tingka, bat kuwe pat kedai kebelabu benda. Kedai ke short score ke baginong tu ki wandi hadi mikla tu da ke penlau jubor ya short score na score ki kena skul hamolai nong kuar bat molai nong lom. Yeah. Light. Ini hoga ablu chala jaye. Nakalang Dorbar Shnong, tingkat kinukit kam Shnong Shnong. Nilasi mikarai, habide bekat tega jinja, kablami aki lat patai kubor, habide bekat tega jing satu. Bagan sya ayu kini kisna, tigi sok skor jengki, bag belapoi, bandi hauni akan ke Shnong gujongi, Shnong Mawbah. Nakalang Dorbar Shnong nilasi mikoi karai, bat Khang kini Dukan, ke Thied kini Ksiar, kibari Ksiar tu. Nak Shnong kadle ngi air ko ke masjid sabarok ki Shnong Dukan. Ba kani gandi ke masjid jabaro aba kile ginu nu kam ke basniu prong persya hi ya ki anyu ke Shnong bat kunjuru ya ka imlang salang ke Shnong ke numap bat menta ke sngi ladap Khang ngini Dukan bat kunjuru ngisu pensya ini ba ladadon kanu ka benta ka bana kaliang ki ka an ka don kam bakan pli gini kila bagin pli gini de ke sulong kum si benta pra na ke Shnong in hapsi mi gini ka ayu bangin hapan Khangi gini Dukan kani kalong ka wei ru ke masjid namar ladam don hi kinong Thied kinong tu kinum don te kadai gajing ai men sim gini kinong Thied bagi ni ki brio ke sanut bantu bagi sawandi markani hi kadai gawe ke masjid ke basniu ha ladangi ngi mia Thied ngi meu na thai kanumpai hi ni kuat man yatu ATM dai gini ki ba Thied gini ki tiar long ba ai men sim gini nong tu bagi nang tu situ nila Khang ni Dukan bat ngi sapek pada hadin mengesong yang nak executive committee ke Shnong ke bagin le nang ni sakmat pada. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.